National General Secretary ka Indian Youth Congress Nur Safigul Wasjid ulawan ban pensyid rehem ya ka seng samla jokani ka seng san hima hakilung Garo. Wasjid un aiman CM ru ikinongkit kam ka seng samla Congress bakin ther bor ba batre shitom hakani ka election banwan na ka bantaki kertong jokani ka seng habaro ki constituency ka jela. BJP hujani menacik NPPN umat arungan mamu kene ni hujani cacia. Patang naman obosar patang biat ni bo. Jen sumaya acung ya patang cie. Deleng apa MK government acung border ko acung. Acung watang kepa MP acunga election agenda nama anganan ni pataka. Anga siapa kumat node anga acung ni Christian alo Muslim ba. Korong ko rabai, maikale rabai pa bill ko, citizenship amendment bill ko ang ajigahin niya